Kia ora e talofa lava. Ia nei foi vai na uli. Sai whawhila i atu ia e mai o tatou i tinuu. Ia wo foi mpaanga. Ia tatou money transfer, UP group money transfer. Ma wa mai foi whasalama nei vai na lea uli. Ia whatalofa atu lau sunga. Ia tatonu ia o loo manuia tutusa i tatou le lofo le tua. Ia whawhiloa ia tu foi ia i au na le atua i so se whatawhai taulanga. Ia mahalo lava ia le malolue mahalo foi le tautua i maluenga le atua. Mahalo le oli le ali. E whapito foi le whatalofa i nei vaenga le awauli ia i na i matau matua. Ia le sunga le apostolo ia dai kuki ia mamlupe. Ia whaftai le lua talo, tai le lua tuli vai mo mātou. Ia o mawhai ai foi o na whaawawina tiute. Tau lava le taua i le ngaluenga le atua. Ia ai mese o le tautua ino le atu nui so se vaenga. Ia, it's been a long time. Ia ai whaftai le atua, whaftai foi le sunga whawhengainga. Ia po le pulenga a le... What's the name? Klaupo TV. Ia mo le... whaawanoina foi o taimi ia e wha lawi loa tuai foi ni so tatou o nanga. Ia peo na e tangatanga ia na ia ilunga tatou live. Ia it's a White Sunday promotion. Ia ai whawhiloa ia tu ia leo ma whaatasima le operation manager o ia lea na te whaafoina foi ia nisa tūlanga. Ia ai me sore toi whaalawi loa ina tatou o nanga. Ia e pei o na masani ai ia o na whaisi umi o na malanga whaavao malo e tele ia wala awina fo io e lena o le money transfer ia fo il wala awina le ngata ngalwenga le atua ia tono le inga ia matata pisimisi fo ia tono no ia fatalo fatila to fali o ia so fo manuia to solo ia Fatalo fatu tatu tinu salo le wa mai ana fatalo fatu ia tamai pule le money transfer ia le wa mai ana fatalo fatu fa mai tatu tinu le vanga ole auli ia ai faftai le tu le no le ngo to sila mai ia matu va ia tu ia atonu ete tu fasili po ai le tama le mai ni te au le ngo TV ai o tātou whanau o le atua e. Whai tātou e le atua lona whaatusa o tātou te aure le malawa i ruma o le atua. Ai, o le tātou o le mātou o mai fo ilunga o le tātou live le nevanga o le au. Ia, tu salo ia ua whaisi lewa tātou te le o toi mafuta ilunga o tātou whaasaraunga pe ona iai. Ina i masina o tōna. Ia ona o le pisi lava ma tua ngia fo i au ma tiute fo ia inisi vaenga o le auonanga ia mese fo ia o ainga ia o whanau ia mese ngā le tua ai whaftai le tua o leo mōni ama no ato ia sa o leila sa tātou te tala noa i fo ma nisi fo tātou tunu lea ngai to te lea tangata le tunu le whaanga ina tātou o nanga
ia to telefo yo niso ila to o le ai fiusa fa America la se do mo ko fa me fiusa fiusa na isi to tele ia ona fo tato nanga bi o le to mo failo fo tato fa malosia ia le online ina ia you know ole e pe ole mission ale tato money transfer ole fa faingo fi ona la foino le tupi le ai se taimi alu ai ko le se tupi alu ai nga le no for fal ole se mea ole wo tato yo na po nei ole technology no winga fa wa ye swinga le wa ole technology na fa nga le tuon ma fa palan ya le la au mai ne nei vai tau ia tato te fa nga ina ia ona I toi fa tinga ina tato ka ko o fa le tupe la fo tato tupe ai le u fa ona e la fo ina mai ala tupe mai lo fale pete fa ila me ai ona te fa nga luenga nga le lua 5 minute e fa ele tupe ia to adu fa tino la nga luenga tu la fa pena ole mafu anga na ku so ole fa linga le na ma tato ona nga le nei fa ngo fi ona la fo tupe tau mo fi le fo no tupe to ele le fo fa tu to ina no na so le rate ya to le tato rate ai tato tele yo ola I le situlanga ia pe to fa ala wi lo ma to fa mtala wi ile te foi ia nisi o vaenga ia mai se lava I le tu la fono ia ma le lista la ina I just want to say a huge thank you to everyone to acknowledge ia tato customers to atele ia tato lo tato fa ngaina tato o nanga ia mai atia ia fa pe foi ia le to lua nei fa aftai tele la to la molango fa aftai le support mai se o le fa ngaina for tato service ia ai pe o se mafuanga le wa mato o mai ai nei o ele ngata ele tato promotion a mata ile so ngafua le ole asa nei ona le fo sa ni tato ia mo le asa pa fa now ia na yo tato a inga lai Samoa mana mia le tupe ia wa le tupe ia wa le fo se o fo nai ta mai ti mo ia ta tongi o nai ta ngata I Samoa masalonga le lakua ia pasi mal fo I fale uma ele lava ile ofu ko ele lava to ana ia ai le yo ola le tato promotion ia ele am tu atu fo tato operation manager pe mana ia le to fa mtala ia o vaenga fo ia le stalaina ia ai mai se fo ia le tutula from compliance side o le ta money transfer ia mole no fosila fia fo el malo si tato watinu ia ai mai se fo ia isia ia tato customers fo ia wa le wa le stala mai ia pe ostulanga nalo to fali ia mana ia wai e pe o tulanga la bale fo ina na to mafai fo ima ma fa vai ina tato company wa le masina nei to sanga tato o nanga tolu tau sanga talu na la so luas fulu o ki topa tolu tau sanga talu ona fa vai ina tato o nanga ya le fa kasi ka sanga talu ona operational tato o nanga no winga tau mai na le o tato company wa le banga fai ya ai o lungo tu la fono ai o tolu le tau sanga la so luo ki topa ia e fai fola tato promotion na e tato atonga tolu tau sanga tato company ai mo le taimi nei ia mo ila tau fo I faftai pe lo faftai ya tu susulu e tu sai foi mo tato customer sit fa ngai mo tato ona ia vi ia le fa mo mi tele le tu ila usung le fo wa esi le fia le fai mo fia tele o tato ona le esi fai ngata pawal mea o le pawal tu langa fo ile ia fa fai ngata o la matanga Temile le stala ia ai le se fai ngata tele na me wai so se fale la fotupe o mea ia mana o me po tu langa la ia o le tu la fone mana o mea wai ia e pela o tato a fa pe wa e fina ngalo e le stala ia fa ngal tato ona o tato we e ma fa fina so office so ani atu office ia ti oi pe fa fona e vala o mal telefoni ma to o lima ma vai ni au na tato tu
ai o le whaatauaina o le tama whaila fo i whamasani ai whamasani le whangaina o le tātou unanga o le alistana e te sūlapa fo i lunga o tātou website o le www.upgroupmoney.com upgroupmoney.com o polo alua i lunga o Google e kango le sue i le UP Group Money Transfer na i le tātou website o inala e le stala oi o lunga laina mo ila antou fo i o le ile stala e kalu register o le kalu le skala o mo le stala ia nga facility le email fa nga ia o passport to tero tangata ni toi fai mai ma ko le ni mit ala Facebook wa le fa no Facebook pa le se email European email nga fo ia vai pe o te pa pe vai fa le nga la email man tina tamati po tamata fa nga le email fa le account de money transfer la fo tu pe sa mo la inga ai o le tulanga le na afo e ke alu lunga tata website nga kaule le stala ia lo swafa fa lo account ia e fa atumu uma e lunga le website o le uma facility fa atumu e fa ngo fie facility fa ngo fie facility uma na e fa atumu uma lona fa atumu ia facility uma na i lunga le tata website ona center hule tata company o le link o le link lena e verify e lau ID ia ma le proof of address o le tasi lea vaenga e ese le whawhainga yo le o tātou tangata o tātou o Samoa manga o Samoa sawa o solo ai le o tātou le wele tunu o pala tātou e alu fu tātou o nanga ma mea umata fu tu la fono aua le o solo budi e alu tātou e alu luma le sara lu tu vai pa ua tātou ta do ai o le tāua ia o le ia wa afa pena o le link le e verify le ID o le ID la o le license o le passport kama lai fa le valid le o le expired umolona na verified ID ma le proof of address ia verify for ma oi ia e pura wata te whaasanga whape luma whamea ma singi whaasanga whapea o lai saua ia mare ata o le whawhine e whai mai whaasanga whapea ia whaasanga whapea ia waivo nisi tangata tātou tunu o mai o lai whai mai ia whaasanga whapea ala ai whapea haris you know e whai ngō whia ia o lai whai mai turn left ia turn ele ngata whai mai ma singi turn left koe saua male ue whaasingo whapea mea lue ele o ia se fai mai e turn down ele fai mai ue alu la wal mele e fai mai turn left ia paule ole o ngata tonua whaasanga sa o ai luma o le selfie that's what you call selfie ia wai ole so biometric system na ina ia tau tuai ia tutusa o ele fai lau le polo wat ma le ata le tono tus folau pole pole wa fa pia o le tus folau na fai le valu tau sanga taruai ia onai ela titilo wow se tulo se kulo ale wo over valu tau sanga o te le lo wow se tulo no winga e fa inga tala le masinga recognize oi o ngale vai mai wo esele le aula esele aula tus folau pele ai tau o mea umana em faina siaki yo ha ula compliance tatung company ia em faina o kango override ma approve ia account tangata fa pe o tu tilo atu ia la usu o fa male ina la usu tu sai fo ima requirements ia o mai tono tatung verification na pau wanga me finta na mtanga once approve ai lo account nei nga lo walu e lunga sent tupe pau wa me ia se tupe ia le sitala lo va ngale sa mo le Vodafone mal mtala lu ana tupe le ma se fen kale se o le tulanga na fa ngale nei fa manino le tatu tunu le o me uma e fa ngo fie ala nga fa ngo fie ala nga fa nga tame ona o le facility fa pe ia se facility ona to tele o niso tatu tunu
o lau whai account i lunga o tātou website, ia na tuua ia la ia lea, ai awili atu atoi paras tūlang, ai whai mai lei sātau mwhai sa pisa whantai tai, whamadulu atu tātou tunu e les company whantai tai tātou company, e company ar whanau a Yesu, e les company whantai tai, ai tūlanga na ina ia whangale ia mauti noa le tātou tunu, a meso i la tue whangaina le tātou haunanga, whalele whaingo fie mea umapa, e la tūne ape kia ruru Western Union, po whira fusa company la futupe tanu ai. It's the same o mea ai, o requirements ai e mana o mia, inga i mwhaina la whalau se le. E o fo ila le tūlanga lea pe o le mana o mia atu e company la futupe o le source of fund. Wai, e ovalo i lunga i le awhetala, e whaatuma māturi li poti agro ofisa leo leo, pe se tupe a oe, pe se tupe sau mai sisi mea tupe le la fo le awhetala, e o taimi o matua i 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚪 ia company la futupe, ono le mamafo le tula fono, ai awana i to tama i lau sunga, pe whapea te ua bili atu lau sunga i lau sunga, whaamole mole, e le mawhaina haru lau tupe, se i vanga na ai wa provide ma e lau sunga le evidence o le source of fund, o whian sa se le, you know, yes, e tulanga le, walanga o tātou sa moa e maa, whamai, baku ngi la pen statement au kilo ia li o ma vape so o le loan if you don't know ngi foi loan if you no nga loan ngi foi loan ai o le tula fono la nga mana o mia mai e le tula fono o fe tonu me sa o le tupele la fo tato fa pe fetala ya okay ya o vole lunga lua fe di masela wanga lunga le lima fe po lunga tu foi ia o mana o mia tula fono le provide source of fund le ina ia awana ia puipui tatu o nanga puipui ai oe puipui ra o nanga ia era ngatena o family ina ia tatu tula fono pe malo i malo ia pe o tulanga na le o fa manino fo ia le vaenga compliance ia tulanga tula fono e mesela vale amataina list la ino lo swafa ia ilungo le tatu website ona e talu ai e su ilungo le fo ile le koko e search le tatu website le money transfer e lua UP group le na ia ia e tele lai nam vili mai le stangata po le UP group ele ona e lua kampania maua ai tasi ale ingoa ai te longo fia le UP group money transfer ngai la for tupe ele la for company security ia tupe pio le stulanga na pe mo isi foi wai o le fa tali o le app sa tamo ready you like ya le o kusse temo to ia ngi fa akari la fai app o fe tulanga la fa mai la ko fa la to la posto ia si fa tali pe tonu ai ready lo tatu app fa mo fi lo tatu tunu una la foto tatu se le instead of to yo lo tatu website ai ole fa mo fi na fa le ia mara mala mo tatu tunu ele ai e me fai foi e su ma le officer so soni ia sunga beni la foi no se le ai o no ta inga ina ia fai mo fi na ia no fo mai no fale wala o temi pisi ya nei nei o tau ba se o tau ku le tatu officer ko e kele foi ia fale la foto pele o tau sa ngira lo ta vale sa mai oi mangeli sa la vea ia o de la foto ai no for fale ngalo ka ngala fo mal fale tupe te le tau su ba ia su fale la tupe la foto mai po le for time po le duor va veao o lo ke kilo ko ngi di toi tone wo al todo va veao di tala foi tupe tanga ai o tau le sa wa pa wa me fa ta le ta to ina ia tau no tupe to no kan ta tu company ia release le ta to po le hal time sa wa ese so soni foi la sunga vai ngale ai mesela venai tatu tanga tu e fa ale lo tele fa ngalo online la so fo tuanga ia foi le mo nai tanga tu ile lista la ino la tu so fa online ia wa e foi mo tatu tanga tanga tu e mo kwa le ia o mi on o isa tanga tu te lo te fitus funtosanga o sile tuai le tama mai o tangata matutu e whaunga hanga o le technology
Nai lo to tele o la telefon. Wai ai afa pe o se tangata matua e mana mi so soan ya. E ma fai ana facility so na fa na. So soan ni fo le stala ina. Ia mana foi no tupi afa pe o se tina po se tama le se na halo le fale e ma fai o le la fai ma o ma veni ma na halo e sa wi do fisa fta di ma veni ma la fo tupi ma fat ma le stala ia e foi ia wa pe o le telefone fa mama avion al tatu company afa pe o pe le internet le fale o wa e au ngata se tu lo il fai ala e vidi mai pe ia se ila fo o le pe tu langa na e fai so sangi ma tu la fo ina la tupi pe ia se fa mo le pua se la fo fa la tupi le la talima se la ta na le sa mo e fai na la fo ma tu tupi ai tau no mo le tupi to la account tatu company fai lo ma tu transaction ma la fo sa mo o tele ana lo fa tino te mine na istara ia wo o fai ala o manos ia o pe fa pa ye pe o vidi ma office la fo la tu tupi Agora fica no final la cola, fala com. Ai, não foi pensando lá fora com. Ai, olha o nanga la tobi, o lima ma vai nei au nai le tu. Wa tai mi mana o mi na foi na lo se leni ai ua pisi lo sunga pe pa o lo ta vale po la fu tu langa le ye. Ye fa foi na vala au malta office, pe vala au malta o va se la. Mantuala, ye fa na la fu tu. Afa pena te wala au mara o se lau ala o tofa. Ngo vinga. E lima suta al fi la foi lo. Ele na o nai vaenga na sa toi manatu ai e toi o mai lungo le tatou TV e toi fa la wilo fa talo fa tul malu la tinu le to a toi fa tasi mai le tatou live nei vaenga o le auli ai pe o le tulanga lea na taua e li'o e masalo e awhai tūlai whaatari ai tatou officer e tau nuu ai lau se leni le account ia whatu amawhai fo i le mātou o na release ia mei te ua e whaapea ngā le sau o le transaction ai whiu mātou e whaatari le ise tupe wa sau le ia le la fua e le ingi mako kupe to e la fua i lau se leni e tau nuu loa lau se leni le account ia release loa ia o le afo i le tūlanga lea i le fi Ya, wa pe o tatou fia ia tatou tu mau e lima tala e lima tala le fi ia wa e isi transaction na isi tatou tangata yo man e mai le mi fi ia o le alofa Yesu o le alofa tu no Yesu ma fa pale Yesu ia o le ai fai me alofa ina isi tangata ia a wo fa so Fuipua mai foi le fuipua ai o tatou fia e lima tala tatou fi ele afa pe e te me fa tatou promotions ia tu lang fa pe na al fia ia tatou company tu sai lima tala al fi o le arte le lo se le ele suia tatou fi lima tala o le foi o mafai na fai tatou o danga ia tu pe ia na fo le tatou to bank account sa mo afa pe o so bank account sa mo ia fai na la fa ma to se le ni to no bank account ia na tala ile to ai ne sa mo ia pe ke welo tu pe to no bank account o fai na fai ma to o nanga le ia malo pe o tulanga na afa pe lava ia se fa fasili ia po le afo i se vaenga o tatua o nanga i tele o manino ai ia pe tele o mauti noa fo i ma e mana o ni e sosoani aua e te mata mule te wala au mai tatou telefoni ia le nalo ia i lunga le website ia te wala au mai le sunga ia veni o le makua i fia lava veni e tali lau telefoni fa mama a venga fo i le sitala ina o lau swafa baua le tulanga ia prepare lau document, your low ID, o lau tusi, ia po le laisene, ia po le tusi fo lau, ia nga lue leo veni e whaatino ia le au nanga na lista lai no lo swafa ia pe val au mai foi le oval se lau pe onta ua le ala fa fangu ai lunga le e ala Italia tau telefoni ia amen
Ia pe o le situlanga na mana o mia foi ia le fia toi whaalauiloa ia ai mese foi ona to atele foi ani sel malo le tato tunu ua whaongaina le o nanga po o a tato sim cards po ia le Vodafone le ai 5 basis saving fo ile mo ila to o le e au Maui New Zealand o lo ta pena malanga mo Samoa ia pe lela mana ia le tuatu fo ila suma ia te whaalauiloa fo ile vaenga o le tato o langa o nofsir fia le malo le tunu sa ai peke kau alo sa alua ole tasi le vaenga fo o tato o langa le fa fa mama avenga tato tunu ai mese fo ia ila to le fu malanga mo Samoa ole tato whainga pa anga le Vodafone e whaongaina la tu emtala o le wa ye tato sim kati nei le wa sim kati mo fai ina le sitala sim kati le emtala pe afa pe wa ona le sitala oi ma whaongaina tato o langa wai e ina isi tangata e le ila foa se tupe tato company ala ua mai fa mai wa kungira ko sim kati mala to vatu le le ai fa ma ru atu ele ma faina fai tu langa le se vanga na ai o wa vea o ma customer le UP ku mani ma fa nga inga tatu o nanga so ma fai ona le stala o le emtala ya ma batu sim card Vodafone ya ma to ole pe fo le tu langa le I tatu tanga ta fai malanga pe le fu la malanga mo sa mo fai ngol tu sanga pela o pasta ya pela o Mike so ko fa ya Mike ia wale susu fa fenga ma avelo fa tu ya sa ia ma tamete to sumo lima ma tola e mana o mia la se leni wa to tele tabia ano pe ya no winga e lo wa pa no termine e ma tana la fola la fola fo tai lima su tala le va yaso pe se lau tala le va yaso e to tono sim card le por am tala ko ma fai ya le tala pe o sa mo ai ole na le e se fudua feta la sa mo le tupe ma fai ona tu ina tono sim card ya na la tu le sa mo tala mai e le mo fai fo ka kala ni e to a tala sa mo ai mo nisi fo tatu tu no le support yo tatu ai ne sa mo o sim o em tala fo le e mo fai ka top up le power tu ai na le sa mo tasi na fa mama venga wai pio ma u fai ma fa le o sa mo ia ma fa le o la le e mana o mia le power cash power cash power no winga fai mai lo vai nga la ta fa le o fa mai la la per power fa le o no winga top up to ne ma wai ma account am tala ma tanofia ma te fia top up to ne ia cash power e fa nga ina am ta o lo na le nga am tala wai ia isia o nanga ia top up ia power fai o le anga le vet au to tafi ai i le se fa le anga na mi ai ole advantage ole emtala fa le ina ia fai o fia ka tap out power to ai na sa mo ngalo ka wa la forse la tala to no emtala e ka ngolo emtala le ni tap up le power sa mo fai o fia ina fa e te amana o mi so swan pe te mana o mi foi ia o levo ke vai ku le mata ma fa tu le tausio o la wa ba tausio la wa ba te mata me la me la ya ma so le bakulo sim ka le fa pe le stala na tu le a so ba tu fa nga la fo tu pe ton o le wa to tele na isi tanga to le wa mana o mi fa la ya o le fa la fa nga so lo ta tu le si foi abe nei ia mo na isi foi o mana o mi ta tu o na nga le am tala mole savings le am tala o malia lo sunga ia te lo le manina foi vaenga le ia mole la tele le tasa wa tmu ia e fi mana o mere sim ka e te listala le tasa website ia ona matu fa nga ina le lo ID le pe fa pele na te fi mana o le sim card le Vodafone le emtala ia le listala mato le emtala po le Vodafone i Samoa e sent la mato i Samoa ia lo WhatsApp ID no ID ia male numero le sim card le la ave e listala pe fa pele na te mana o e fai sau saving e te alu ma o e pe te suma o i Samoa talai ia le si fo e tulanga
e lē mawhai o na talaina I se tasi ia le tupe le tonu o le SIM card le vanga na ai lau sunga le stala le SIM card sao lea a. Ia, sao le a, le mai wha manatu atu a. A wha apea, say for example a, a wha apea te ua le iloa lau telefone lau SIM card a. E le mawhai e sesi o ngā kala inga lau SIM card a. E mawhai na te wala au me mato office a wha manu mo le iloa lau SIM card. Na mato te wala au le sa mo de Vodafone, e te replace mai lau SIM card. E sa wala SIM card, o la i tutonu lau se leni a. Ono le taimi set up lau 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 account. E kai pia le whainga o le FBOS card, le bank account I nei. E whai le PIN number, a se le PIN number ia ua cancel au vaenga. Ke uwha apea ke o se si lau tomu whai tala tupi. E mako I whai le lea lau PIN number e tala lau tupi le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝. A wha alua na se lau PIN number ke me whai lau tupi. Ia ua cancel au vaenga. Ai maa mira vaenga le wako o le proof of ID. E wha maunia. O e tonu tangata le onga le account. A wha pefo te wale, o wha alua ngā sui mā SIM card ma 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝. Se tulo, ua tau mawhara mama, I le mā SIM card momu. I na tua mai le sa mo le SIM card. Mai o la ia se le ni tu tonu. E le mawhai e sesi o nawe, e se le ni tonu lau account. Na o oe ya. Ia, o mana na. Ia, manino foi le vaenga. Te loa ia e peo na whai atu le taimi o sola a whapea lawa te leo mautinoa ia pe te leo manino fo I tūlanga ia ua tamu whai whamtatala nātu. Ia, please give us a call. Le olo ia tata o whainga luenga. Ia, le sunga le ali I la le ia veni. Ia, ia, 5 fo I veni. E le mawhaila e veni na lafo ana tupe ma oe ai e mawhai o na whasoso ani veni e le stala lo sua whailunga le tata website ia pevala au mai fo I maa ua ia e soso ani I soso tūlanga fia lawe au auna ia ma ngalue ina fo tata au aunanga ne ia pe a whapea o lina ia se vaenga te leo manino ma e malamalama le iai ia pe ia se si vaenga te toi fia o iai I le stala ia po le tūfo I le SIM card pe le ai o le vaenga fo I le ila loi Hastings o lo iai ia Wai pia mena se tusa le tā ma whausa o moi la tō le au mau oi Hawke's Bay o Hastings maneipi nai ua iai le tātou representative o le tangata o le tātou au nanga nai lala I nai neipi o ia lana na so swane I whainga o SIM cards ia mari listara ino I lātou mana na o lafo tātou se leni lātou se leni no a whape ma o mio so swane ia mwhai ona wala au mai ia ona wala au le sui le o le tātou o nanga I neipia ma hesi ia mwhai ona so swane atu le listara ina ia me se fwena na fwena lau se leni I Samoa whamimole ia o te loa le o te loa ua le ACC tūlanga I le vaenga lea e pe ona pe ACC vaenga te whitau noa ia I le whaalau te leina pe le ia ai o la atasi pese tau fwoi mai ia tātou whaawau lola I le promotion langa koe kikia ua alu ke ka alo la maungi whaka alu makoa ia o le ia le la tātou pese tu vai fu tātou por kalambe fwoi mai ia ona whaalawi lola le tātou White Sunday promotion aua ke hatu Paulo te me te tanga I mai o fōringa au le. Wa ke ese no TV. Ya no ko kiri ko vai me fōle. Wa o toi e lunga o Facebook ke mi. Ia, toi fe roi pe o pes. Tiny o te whangaloina Whamanuianga wa e saunia Pawhetai I loa lofa Ewi ina whainga tā Ua o I loa nei Una o e Yesu O te sai Ua o sa nei Awa lalo Sisi o lima I a te o Yesu e whawhetai I loa lofa I mea uma Ua e whaia Na o oe lo whamo
Sisi o lima ia te oi Yesu e whawhetai Ia, i ele atu nei vaenga. Ia lewa toi fo i me tatou whasalaunga. Ia whamalo fo i on sai. Tata alofa te fo i nisi o tatou ainga. Ia mwhai on toa maua me tatou whasalaunga nei vaenga lea uli. Ia ole tau mwhai lava e whaalau i loa. Ia mwhaalau tele fo i tatou au naunga. Ia mole no fosila fia. Ia e mese lava o le whaafai fia ina o le la fo ina o lau se leni mo Samoa. Ia ai ole vaenga nei po ole taimi po ole nei fo i vaenga o le uli ole tu atu i le to fai ali ia e whaalau i loa atu ia wape o la tau ia e sabu ia tatu po kalame ia ma promotion fo i tatu money transfer ia wa uia nga le City Pretty ai eva aipo ia ile tulanga fo ile tatu promotion o le White Sunday mata ile songa fua ia ale la tu atu ile to fai ali ia mo le whaalau teleina ia paftai tum salo fo le tatu wa o masina ne o ke topa ia o le tau fela fo ina fa se fa mama venga mo tatu tunu ila to ai mai se ila to lo fa nga ina tatu o nanga o le vaenga le ina ia benefit tai tanga ta uma wa a fai fo se no winga e ngal ko kasi pe ko lua pe to le banu ya ai o le promotion ne fai e ben for so se tangata la fona sele e ma wat fa ma venga pe tu langa le wa e se to fa fo ile sunga tama tai pule mo ma tu tangata ma to ye o le inal tatu ngalo o le a mata tu la sunga fu le valu le tai o se tasirva ya so le fa nga so le tatu promotion ne mai le valu le tai la sunga fu sa nei se ya uma se o le valu le tai la sunga fu pe uma sa tama o ila to uma la fo tu la ale se fi le wa o tatu fa mama venga na mo la sa tama ele se fi la fo se le ni te la fo ina nan pawana ele se se lima tala le fi pe ona yai ai ena le tasirva yaso a mata tu la sunga fudele am kangi a mata la sunga fua a mata la sunga fua ile valu le tai si pa ia la sunga fua le si va yaso ile valu le tai a to le fitu waso le la fa ngaso le tatu promotion na e no fee la for tupe no fee e benefit ya ila to ila fo ina se len la fo se len o il tanga la fo na tupe ya le to ni so fi pe o tatu o le tatu promotion na mo le White Sunday ine tama fa fo sa ko fa fo ya por asa tu langa e fai se i ma tu langa fa pena ya fai fo ya e mangu ye fo ngara ko kasi ko do pe to fo le wa e se to fa fo i la fionga ya to su mo ma tu tin ina ia fai se promotion ina ia fa sa fu uma ya ila to ia lo fa nga ina tatu na lela wa tatu promotion no Sunday ia tasi va ya so mai la so fu balu ta ya ila so fu le so balu ta ya tai mi la fo lo tupe no fee no fee manai oka ia na wa te leo isi vaenga ia e o mai ele ini fi ia ai pe on fai atu ia le sau no fo ile tofa le a fionga ia mai lata e o mai tupe ele ini fi le stain ia le lawa mana ia fo isi vaenga a matsal verso le wa matua le ia la se fi ia e kanga le sau nga o lau kupe po lau se le ni le ala fo sio vaenga i Samoa a felo ai sio matantina ia mamlupe ia po le CEO foi le tata le tio le maola ia ne o mafuta mai nei vaenga i lunga tata live ia ole si tata pawana o customer fa langa fi eu talo pawana o customer fa langa fi mamlupe ia ole tulanga na tata promotion ia pe ona tama fai lava ia ole tilo lava ia fai lava o atu le vai asole wa ia is fa poponga ia ile tulanga fo il tata promotion ile White Sunday ia ole toe fa ala wilo atu fo ia le atu tu watu lava i lunga tata live ia pe fa pena
whetau tonu ia ma le tūlanga fo i le au nanga tātou Global TV me se o le sunga i le whaatonu ia Mikaele. Ia ai e sisi vaenga te tau whiasau noa iai, ia ai le whamaenga ta pokalanga. O le tui whamamafa o le tātou promotion de, whare le tāua i o le tātou promotion e le ngata o le tātou au nanga. E te nofo le whale me whai me le whale, po le ngaluenga whai me whai me le ngaluenga. Whamasan iai, whamasan iai kanga whaataitai nga e loa lea, mai se le fia i lea. Ia le whai ngō fia o le tātou au nanga, te le tau susuma iai se ofisa i whai iai. E le aru se pene sini o ta vale e le to sui e fo i la e mo na sta e ke no for te a pe te ala for ta ya o mana o mia mai sa mo tu pia ga fa la e mo ia wa winga sa uni i tu la sa ta vale de sa fa tu la sa u tu de sa fa tu la no e tu la fa la fa tu a ta tu o dang o mangi e fa lunga asu adu la telefoni po la top la forse leni. Ia ele ato se 10 minute ia ai anu se le fai ngo fie me uma alela wai mo tatu promotion ele se fi ia le mai mam lupe ka uki ai kan ka le o fai mai sanga fi e fa le tatu tunu na le tasi le vai aso lela fa la wilo al tatu promotion tasi vai aso i te fo uma ko ba aso kas ai sa no fie ya les e uia o to ina e fa ola ina ya ai pau fo ya ia me tau di fa ola ina o to ina pe ali fa ma honi ma tangata ai tau tu na ma tatu ya o le tatu o nang ya o le pisinisi o le fa manu yanga le tu ya fai uma me le lofa ya o la fo le o tala le tu o ni ya no ma ni fa manu yanga ni ya manu ia yo tatu tangata ai ka ke manu ia uma la ya ai o le mea sili na tāua ia o le ava noa wa whaia le tua ia au nai le ne o nanga po nei tapu nei company ia i malo le tātou tunu wha pēr fo ia se feedback a se sa tātou tunu tu sa mal tātou o nanga ia ta lia ma le nganga whaafitai wha pēr se mea o e te sila fia e ono wha le ia tātou o nanga mo lumanai ia ta lia ma le nganga whaafitai toi o le au te vai atu le mata mai na isi ia ngai kama ia mai Australia ia o le official me o le wa ngai yo tatu lo i Australia ia mo le listara ina tatu o ngai Australia le wa mata ona fa ngai yo tatu vai pe ala no tu vai ia ona o le tau sa ilinga fo e se awala fa tu la fon ia ina i fai no o tatu o ngai Australia le ba no la fongo ia o le ua o mo le no fo i se tasi fo o ne Australia ia e fa nga ina fo ina ia mfai ia ona o tatu company Australia ai mana o mia tatu o nanga lo talo o le talo tatu o tino keriso ia talo talo ia talo mai mo ma ua ia me so ka tatu o nanga ia talo fo i mo lo su ia wa tatu nga lo ina fo i o le malo le tu ia nga fo le o nanga ina ia susulu to ile mala mala mo le tu le sunga pa fa pe nga la pe pon sa lo su al mala mala mo kiwiso ma wai fa mama venga mo mene vai le la fofo i se tupe ia ava no fo i talo mo oe pe te fia talia fo Yesu ia tala lava le ava no e la fo tupe ia toe tala ma le ava no talo ai mo oe ai sala is ia o le tūlanga na ai awa nei e misia e uma le tātou promotion leo le White Sunday ia ai fo ile si tātou promotion i tuat ia mo le atoanga o le tolu tau sanga o le aso lua se fulu tolu tau sanga o le tātou onanga tolu tau sanga talu ona lesi talaina pe whawaina ia ini usila nei ia le fto atasi tau sanga talu ona operational tatu onanga ono tula fono New Zealand ai ona so lusfu tolu tau sanga lela ua e fai tatu promotion va aso le pe o mala sa tama e fai tatu promotion mo la tanga tolu tau sanga tatu company ia ai mo ila to le na foina se le ni fa i samo ia tau tu na ma o to ia ole la foi fatta tani mene o tatu ai ne sa mo se so swani ia la foto se len ia fa ngata tu o nanga pe fa pera fo
Ya fa pela mo fie la o il mena tele la fo se le ya. Fa manuia le tu ti oi ai mo la tu le ai le la fo ni tu pensa mo ya. Amna mi so ya fa ngai no tatu o na la fo se le ya. Ya ai fa te la va ya tatu tu no mai mo mai ni va ngole fiafi ko ni au tonu fo ila fa mai fo mal tatu por kalame atoi. Ya ai ma lo lava le mafuta mai ma ua ni vai ngole awa uli whaftai ia i lato uma lava pe on whaftai atu foi ia leo ia pol vai ngale operation ia whaftai tele lato langulango e mese lava lato support ia whaftai foi ia mato matua whaleangangai mo le tatalo ele ngate na ia mato matua ia dai kuki en mamlupe ia ai o au na le atua ai te tono le maola ia e mese foi le sunga ia Mikaele ia mol whaamanoina foi o le au nanga le Global TV ia e awina tu sa o atu ai tatou whaasalanga ia e maise lava mo le whaalawi loa tatou money transfer ia whaftai lau te talo whaftai lau support ia whaamania tele le atua ia te autou malava ai pa i womba anga tatou au nanga le UB group money transfer ia awana i ngalo o le next week ia le nai a matai tatou whaamoemoele na ele aise fie tō nia ia ono le swafo Yesu. Amen. Ya. Fa foi le malo tatou tunu tatou na a pe ia se ya lo ia tatou telefoni ia ine tatou officer ia wangale tatou telefoni ia por tatou over se la ia le telefoni le o iva 5 valu 2 valu iva ono ia telefoni na tatou officer ia por over se la na over se la valu fitu tonu 2 valu ia por fa ngame tatou email o le info@upgroupmoney.com ia por lo suma for tatou officer ni o tahu o le 6/22 Station Road o tahu lo ia tatou officer na nei ia te tala le ival tai ia te puni le fa afa ila so foi les forile ia male ival tai ia ele tasi ile au le stona ia te puni le sa ona matio te pua ile tua ya manu tele ia fufanga le ni weekend ia manu fo ile fa sauni fo sa patio le tua ila so tai ia tatou le lot fa tai le tua ia na fa manu yanga e mai se ora na puipuinga i lo so fua ma so mato vola fo ni va yaso ia ai ro fa tele mo to ia so fua Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062.
Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.